забонам партави тоҷи сари ман, нигаҳбони ғурури кишвари ман. Надорам ифтихори миллӣ бе ту, ки ту ҳасти забони модари ман. бинандагони гиромӣ, дар ин қисмати барнома вобаста ба азамати забон, вобаста ба мавзӯе ки имрӯз мадди назар аст, яъне рӯзи забони давлатӣ аст, суҳбате меорем бо Давлатбек Акбар ва омӯзгор. Мехостем аз таърихи забони тоҷикӣ чанд сухан бигӯем, чун забони тоҷикӣ забони хеле кӯҳан аст ва решаҳои ин забон ба жарфнои таърих рафта мерасад. ва ин бозгӯи он аст ки воқеан забони кӯҳан аст, таърихи хеле қадим дорад. шукри он дорам ки тоҷикзодаам, меҳри меҳан дар дилам бинҳодаам. қулфи дилро ман ба мифтоҳи сухан бо забони тоҷикӣ бикшодаам. забони тоҷикӣ забонест ки бо он модари мо, падари мо, бобоҳои мо, ниёгони бароманди мо бо ифтихор ҳарф заданд. ин забон тӯли дарозҳои таърих чӣ қадар кашмакашиҳову хунрезиҳоро пурти сар кард ва тавонист ки як миллатеро бо номи тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ намудааст. тавонист ки як миллатеро пойбарҷо нигоҳ дорад, ҳамчун як шоҳсутуне барои ин миллат хизмат кардааст, ҳамчун як шиносномае ин миллатро муаррифӣ намудааст. ки беҳуда нагуфтаанд. забон поя, шиноснома ва бақои миллат аст. асри 10 давраи тиллоии забони тоҷикӣ, давраи рушду нумӯи забони тоҷикӣ, адабиёти тоҷик ба шумор меравад. ёдгориҳои хаттии ин давра эҷодиёти муштараки шоирону нависандагони классику муосир ба ҳисоб мераванд. мардуми мо тавонист ки аз забонаш, аз фарҳангу урфу одатҳояш, аз тамаддуни миллати худ ҳифз намояд ва тавонист ки ин забонро рушд дода аз забони доираи хонаводагӣ то ба забони доираи дарборӣ, ба забони давлатӣ оварда расонад, ки ҳамаи мо медонем замони асри 10 замони давлатдории тоҷикон, давлати сомониён, забони тоҷикӣ мақоми давлатӣ дошт ва тӯли зиёда аз 1000 сол ба ҳайси забони давлатӣ, гарчанде ки дар сари қудрат аҷнабиҳо буданд, лекин забони давлатӣ, забони расмии коргузории мо забони тоҷикӣ буд. аз таҳкими мақоми забони тоҷикӣ ҳамчун забони давлатӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ чанд сухан мегуфтед? бе рушди забони давлатӣ мо истиқлолияти пурра ба даст оварда наметавонем, чунки рушди забони давлатӣ яке аз рукнҳои асосии ҳастии миллат ва яке аз рукнҳои истиқлолияти сиёсӣ ба ҳисоб меравад, яке аз рукнҳои пойдории давлату миллат ба ҳисоб меравад. аввалин истиқлолияте ки мо ба даст овардем, ин истиқлолияти забонӣ буд. чӣ гунае ки Бозор Собир мегӯяд, рӯзи ноободиаш тоҷик забон обод кард, дар забонаш давлати бедавлатӣ бунёд кард. давлате аз ҳарфи вазнин, давлате аз шеъри рангин. аз чунин шеъре ки ҳар як мисрааш ҷӯяе аз хуни сарбозони ост. забони давлатӣ дар баробари дигар муқаддасоти миллӣ рамзи худшиносии миллӣ, рамзи ҳувияти миллӣ, рамзи истиқлолияти сиёсӣ ва нишонаи возеҳи худогоҳии мо мебошад. забони тоҷикӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ рушду нумӯи тоза ёфт ва бо шарофати дастгирии ҳукумати кишвар имрӯз забони тоҷикӣ ҳамчун забони расмии коргузорӣ дар коргузории идорӣ, дар қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ҳатто дар санадҳои байналмилалӣ низ истифода мешавад. хушбахтона имрӯз забони тоҷикӣ бо шарофати соҳибистиқлолии кишвар аз минбарҳои баланди созмонҳои байналмилалӣ садо медиҳад. ҳамаи ин нишонаҳои рушди забони тоҷикӣ дар замони соҳибистиқлолии кишвар ба ҳисоб мераванд. давлат дар паноҳи забон аст ва забон дар паноҳи давлат. ифтихор аз ватан, аз таъриху фарҳанг,
аз гузаштагони сарбаланди хеш маҳз аз поку бегазанд нигоҳ доштани забони миллӣ сар мешавад. забони миллӣ симо ва пайкараи миллати мо мебошад. аз ин рӯ ин симо бояд зебо ва ин пайкар бояд тавоно бошад. гузашта аз ин умри миллат ба умри забон вобаста аст, яъне бақои забон бақои миллат аст. ҳар яки моро мебояд дар рушди забон, дар поку бегазан нигоҳ доштани он кӯшиш намоем, саҳми худро гузорем. ниёгони бароманди мо тавонистанд тӯли дарозҳои таърих бо чӣ қадар ранҷу захматҳо ин забонро поку бегазан то ба имрӯз расонидаанд. моро низ мебояд ин забонро поку нобу шево ба ояндаҳо расонида тавонем. ин қарзи миллии ҳар яки мо, қарзи шаҳрвандии ҳар яки мо ба ҳисоб меравад. бузурге мегӯяд ки барои омӯхтани забони бегона камаш 6 сол лозим аст, аммо барои омӯхтани забони модарӣ тамоми умр. яъне мо хоҳем нахоҳем бо ин забон ҳарф мезанем, бо ин забон сару кор дорем ва дар баробари ин вазифадор ҳастем ки ин забонро ки забони модари мо ҳаст, забони ниёгони бароманди мо ҳаст, чун онҳо ин забонро бо ифтихор сарбаландона ҳифз карданду то ба имрӯз расонидаанд, мо низ ин забонро ҳифз кунему ва оянда расонида тавонем. мо ифтихор аз он дошта бошем ки соҳиби чунин забони шевову ширину пурғановат ҳастем. забони шеъру адабиёти оламшумул ҳастем. моро мебояд онро бо шири модар ба қалби фарзандонамон ҷо кунем. чуноне ки Аскар Ҳаким мегӯяд: аз миллату аз забони худ ёд кунед, арвоҳи гузаштагони худ шод кунед. то ҳарф занад ба тоҷикӣ тифли шумо, дунёи варо тоҷикӣ бунёд кунед. чун падару модар барои фарзандҳо устоди аввалин мебошанд, чун онҳо фарзандони худро дар рӯҳияи худшиносии миллӣ, дӯст доштани забону фарҳангу тамаддуни хеш тарбия намоянд, метавонад ин забон роҳи рушди худашро ёбад. дар замони соҳибистиқлолӣ ҳамаи мо шумо шоҳиди он ҳастем ки ба ҷои он вожаҳову истилоҳоте ки аз дигар забонҳо ба забони мо ворид шуда буданд, имрӯз вожаҳои аслии тоҷикӣ аз нав эҳё шуда ба ҷои он вожаҳо имрӯз истифода мешавад. моро мебояд ин вожаҳоро бештар истифода намоем, чун то забони ноби тоҷикӣ умри ҷовидона ёбад. воқеан ҳам забони модари мо забони ноб аст, забони гуворо аст, забони ширину дилнишин аст. мо барои андешаҳои шумо изҳори ташаккур мегӯем ва бори дигар шуморо ба барномаи идонаи мо хуш омадед мегӯем. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки дар суҳбати мо буданд Давлатбӣ Акбарова, омӯзгор. инҷо чун сухан дар хусуси мақоми устувори забони давлатӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ рафт, гузориши ҳамкоронамонро дар ин хусус тамошо мекунем ва барномаи идонаи субҳро бахшида ба рӯзи забони давлатӣ ҳамроҳ идома медиҳем ва ҳамроҳ тамошо мекунем. моро ҳамроҳ бошед. забони решадори тоҷик бо вуҷуди дар дарозои таърих ба ноадолатиҳои зиёде рӯбарӯ шудан, нуфузу иқтидори худро аз даст надод. баръакс, густариш ёфт ва дар ташаккули фарҳанги баъзе қавмҳо нақши барҷаста гузошт. имрӯз мардуми тоҷик равону фаҳмо мисраъҳои орифона ва талқингари хираду адаби ҳазор сол қабл офаридаи падари шеъри тоҷикӣ Абу Абдуллоҳи Рӯдакиро замзама мекунанду аз гузаштаи пурғановати худ ифтихор менамоянд. ифтихор аз ватан, ифтихор аз таъриху фарҳанг, ифтихор аз ҳуввияти миллӣ ва гузаштагони сарбаланди хиш маҳз аз поку бегазан нигоҳ доштани забони модарӣ сар мешавад. ба ҷо овардани қадру манзалати забон онро дар пойдории давлат ва безаволии миллат тавону нерӯ мебахшад. забон аст ки миллат ба истиқлолият мерасад. забон аст ки миллату давлат дар ҷомеаи ҷаҳонӣ эътибору обрӯ пайдо мекунад. ин бузургии забони тоҷикиро ҳамаи мо имрӯзҳо мушоҳида менамоем. забон ва давлат дар паноҳи ҳамдигаранд.
имрӯзҳо мо бо ифтихори баланд мегӯем ки мо тоҷик ҳастем, мо тоҷдор ҳастем ва бо забони шевою ширадори тоҷикӣ гуфтугӯ мекунем ва ин забонро ҳамчун модари худ дӯсту гиромӣ дошта чун гавҳараки чашм ҳифз менамоем. боиси хушнудӣ ва шукргузорӣ аст ки дар даврони соҳиби истиқлолӣ забони тоҷикӣ аз таваҷҷӯҳи бештаре бархурдор гардид ва ин омил нуфузу мақоми онро дар сартосари ҷумҳурӣ ва дар миқёси байналмилалӣ маротибаҳо боло бурд. забон дар баробари модар ва ватан муқаддас аст. муносибати самимӣ ва арҷгузорӣ ба забон барои ҳар як фарди худшиноси миллати соҳибтамаддуни тоҷик мояи ифтихор ва сарфарозии беандоза аст. мавриди зикр аст ки аз ҷониби созмони милали муттаҳид ҷашни байналмилалӣ эътироф шудани суннати неки ниёгони мо наврӯзи ҷаҳонафрӯз ва ба ин васила шомил шудани номгӯи як қатор таомҳои тоҷикӣ ба феҳристи хӯрокҳои умумибашарӣ ва ворид гардидани саразми бостон гулдӯзии тоҷикон чакан ба феҳристи фарҳанги моддии башар аз омилҳои маънидод мешаванд ки дар ворид гардидани вожаҳо ва ибораҳои сирф тоҷикӣ ба забони аҳли башар нақши созгор мегузоранд. имрӯз шунидани вожаҳои хушоҳанги наврӯз, оши палов, ҳисор, шашмақом, фалак ва чанде дигар аз забони миллатҳои гуногун барои ҳар як фарди солимфикри тоҷик хушоянд аст. ҳамаи ин дастовардҳо яъне ба мероси фарҳанги башар шомил гардидани арзишҳои миллии тоҷикӣ ки дар боло рафтани нуфузи байналмилалии забон таъсири пурҷозиба гузоштанд, дар даврони соҳиби истиқлолӣ ва дар фазои сулҳу суботи сартосарии ватани маҳбубамон Тоҷикистон рӯи кор омаданд. ба забони шоиронаву шевои тоҷикӣ ки онро султони суханбарони аҷам устод рӯдакӣ тарабахши рӯҳу фарҳафзои ҷон номидааст. ҳамеша арҷ гузорем ва поку бегазан нигоҳ дорем. чунки забони тоҷикӣ мероси бузурги ниёгони некноми мост ки бо вуҷуди мушкилоту монеаҳои зиёд ҳамчун риштаи пайванди насл ба насли миллат аз ҳазорсолаҳои дур то давлати соҳибистиқлоли тоҷикон омада расидааст ва решаҳои умри миллатамонро оби ҳаётбахш додааст. бинобар ин арҷгузорӣ ба забони давлатӣ ки ҳамчун рукни муҳимтарини ҳастии миллат, пойдевори асосии давлатдорӣ ва фарҳангу маънавиёти халқамон нақши барҷаста дорад, вазифаи инсониву виҷдонии ҳар як фарди бонангу номус ба ҳисоб меравад. راست گفتن، راست پیمودن، راستی را اولین معیار کردن، واژه را از بند و زندان دروغ و هرزگویی وارهانیدن، حرمت گفتار را پیکار کردن، کار کردن. این زبان آفرین بنیان زبان فحش و نفرین نیست، زبان قدسیان عرش پاکی پارسایی است. قیمتی دری دری یعنی گوهر دریای عرفان است. واژه های اهرمنخو را بباید از حریم حرمت او طرد کردن، چهره معصوم او را پاک از این گرد کردن.
این زبان آسمانی است، نردبان آسمان است، مایه رشد و تعالی است، شهپر اندیشه عالی است. خون آزادی بجوشد در رگ هر واژه نابش، جاویدان از آب آزادی بباید داشت شادابش. نیست آب رودهای ما فرامرزی، لیک دریای زبان ما فرامرزی است. پای آن را باید از سد خط صنعی رها کردن، چشمه های سرگهش را باز با شهرودهای همنوایی همروانی آشنا کردن، سوی اقیانوس افکار بشر آزاد چون نهنگان قدیم خیش آشنا کردن. قامت هرگز نبوده نیز این گردون گردان را، پیکر هرگز نبوده نیز این گردون گردان را، تا قبای تاجیکی کوتاه آید قامت آن را. تاجیکی یا دری گر 200 نام دیگر بر این زبان بنهند، باید آن را یک زبان دانست. آب رکناباد را شاخاب جوی مولیان دانست، کمتر از این را زیان دانست. واژه های تاجیکی در هر زبان دیگر دنیا شهروند تاجیکستانند. باید از احوال آنان باخبر بود تا به زندان فراموشی نیفتند، تا امان باشند از تبعیض، از تحریف. باید آنها را سفیر آشنایی کرد، ذهنها را روشنایی کرد. شرح باید داد که قاچاق از ما نیست، همچنان اصطلاح شومی تروریست. واژه های تاجیکی در هر زبان دیگر دنیا قاصد فرهنگ و دانش، پیک اعمارند و آبادی، با فروغ هوش سینایی، با سرشت پاک فرهادی. روی هر بام و دری که پرچم ما نصب می گردد، زیر آن بام پشت آن در کت خدایی با زبان تاجیکی باشد. پرچم ما با زبان ما یکی باشد. هر کسی در پهنه گیتی با زبان ما سخن گوید، هم دل و هم سرنوشت و هم روان ماست. آستانش آستان ما، آسمانش آسمان ماست. بس که فرزندی عزیزی تاجیکستان است، شهروندی افتخاری خراسان است. گفتگوی تمدن‌ها و برخورد منفعت‌ها هر زمان تهدیدها و خطرهای نو را به بار می‌آورد. این حالت طلب می‌کند که انسان معاصر جوینده باشد و وقت و فضا را همه‌جانبه تحلیل نموده پدیده‌های ارزشمند آن را که به غایه‌های ملی و دولتی سازگار می‌آیند در فعالیت خود کاربست کند. نگاه عمیق و فراخ از جانب اعضایان جامعه دست می‌دهد که فضا سالم و انسان‌ها با هم قرین و متحد باشند. آره، تازگی زبان با آن وابستگی دارد که ما با زبان مادریمان چگونه مناسبت را روا می‌بینیم. در زمان صاحب استقلالی کشور زبان تاجیکی تشکل یافت و رشد کرد. ما در همه سمت‌های علم، در همه ساحه‌ها می توانیم ذکر این حالت‌ها را به زبان آوریم. به واسطه در مقامی بلند کسب کردنش از تهیه قانون جمهوری تاجیکستان
با تهیه قاعده های املا در زمان صاحب استقلال کشور که برای کامل شوی و درستی و صحیحی زبان دولتی مساعدت کردند و زبان ملی یگانه عامل و عنصر است که پایداری هویت ملی، پایداری مقام استواری ملت، نقش نگاهداری و پایداری سنت ها و فرهنگ و تمدن ملی را پابرجا نگه می دارد. این است که ملیت ما، خب غرور ملی ما با واسطه زبان معرفی می شود. زبان یکی از عنصرهایی هست که مقام بیزوالی ملت را انعکاس می کند. یا خود زبان آینه است که سیمای ملت را نشان می دهد. همین است که امروزها زبان دولتی جمهوری تاجیکستان زبان تاجیکی شناخته شده است در تمام کشورهای جهان و با همین زبان ما آزادانه حرف میزنیم، سخن میرانیم و برآمد و معروضه میکنیم. زبان تاجیکی که روز به روز شکل تکامل و غنی گشته ایستاده است نیاز به آن دارد که آن را پاکیزه و به ارائه‌اش ما تلفظ کنیم، صحبت کنیم، گفتگو کنیم و بهترین نمونه زبان معاشرت امروزه تاجیکی زبانی است که کشور با آن حرف میزنند. آموزش زبان از مکتب شروع میشه. درباره زبان، ماهیت زبان، مفهوم زبان بیشتر انشا گرفته شود. وقتی بچه کوشش کرد که فکرش بیان کنه، فکرش نوشت، اما وقت با زبانش تازه میشد و کوشش میکرد و خودش مجبور میکرد که چه کدام کلمه را در همین نوشتجاتش داخل کند که اون نوشتش روان و فصیح باشد. البته این مکتب از اولین سرچشمه است که برای اصلاح زبان، برای آموزش زبان، برای دانستن زبان و باید که معلمای صاحب کسب فرا گرفته شوند تا اینکه نسل آینده ما از زمین محروم نشود. گر دل طلبی از من جان هم به تو در بازم و از دیده خون افشان آن نیز روان سازم. زلف تو بجان و سر بست است گرو با من تا تو بری این بازی من کشتر از او بازم. گر چشم کمال از تو بر جان و جهان افتد با مردم دون همت من بعد نپردازم. بیننده های عزیز، برنامه ایدانه ما بخشیده به روز زبان دولتی ادامه دارد. با این منظور حالا صحبت داریم با دسنت کافدرای زبان ادبی معاصر تاجیکی دانشگاه ملی تاجیکستان محمد علی شاه مظفرشویف. استواری زبان پیش از همه از رعایت معیارهای زبان ادبی وابستگی دارد، همینطور نه؟ معیار گفتم ما قانون قاعده هایی که تنظیم شده‌اند و نظام در آورده شده‌اند در زبان اونا رو در نظر داریم. بله. و ما امروز زبان گفته در خصوص زبان ادبی امروز تاجیک صحبت داریم. لغت بسیار خوب فرهنگ تفسیری زبان تاجیکی داریم و امروزها فرهنگ مکمل تفسیری زبان تاجیکی چاپ شده ایستاده است. لیکن متاسفانه انا شکل درست تلفظ نشان داده نمی شود. برای همین بعضی از کاربران یعنی زبان با مشکلی دچار می آیند یا که نادرست تلفظ میکنند. گذشته از آن در مکتب
در مکتب هم ناوابسته از کسب یا که فن تدریسی معلم آموزگار و خواه آموزگار فن متماتیک باشد، خواه حتی ورزش هم باید با شاگردان به زبان ادبی صحبت کند و از شاگردان هم طلب کند که با زبان ادبی صحبت کنند. چی باید کرد که همین زبانی رو که ما از نیاگان به میراث گرفتیم، پاک بیالایش، به نسل آینده نیز همین گونه پاک و بیالایش به میراث گذاریم؟ خوشبختانه دویم سال میشد که از طرف حکومت آزمون با نام فروغ صبح دانای سازمان داده شد، نکو تشکیل کرده شد. همین خیل آزمون ها می توانند برای درست دستخط کردن زبان ادبی و پاس داشتن و به دیگرها انتقال به آیندگان تازه و آزاد انتقال دادن آن می تواند مساعدت کند. هر پدر و مادر وقتی که فرزنددار میشن یک آرزوی یک آمالی در دل دارند و میخواهند اون عملی شود و یکی از همین راه عملی یافتن همین نامگذاری فرزند میدانند. بله. برای همین کلمه های تاجیکی مثلا امید و آرزو و دیگر کلمه ها مثلا میتوانند، یا که ما هزار کلمه های شیوای خوب داریم که برای نام گذاشتن میتوان از آنها استفاده کرد. واقعا همین است. تربیه از خانواده سرچشمه میگیرد و پاک نگاه داشتن زبان همانا از نام تاجیکانه و نیک گذاشتن فرزند سر می شود که وقتی که ما نام او را میگیریم باید هویت او معرفی شود. بینندگان گرامی، یادآور میشویم که در این قسمت برنامه صحبت داشتیم با محمد علی شاه مضافشویف، دوسنت کافدرای زبان ادبی معاصر تاجیک دانشگاه ملی تاجیکستان. حالا باشد فرهاد، در بخش تفسیر نام‌های برنامه صبح در همین برنامه ایدانه ما یک چند زبان نام‌های تاجیکی که از کتاب فرهنگ نام‌های ملی و از کتاب‌های فهرست نام‌های ملی آماده شدن منظور بینندگان می‌گردانیم و پس از چند لحظه باز هم برنامه ایدانه ما بخشیده به روز زبان دولتی ادامه می‌یابد. بخش تفسیر نام‌ها با فراگیری زبان نام‌های ملی تاجیکی پیشکش می‌گردد. санам ба маънои зебо, дилбар, зани зебову дилбар маънӣ дод шудааст. санамгул ба маънои рухсор, рӯй, чеҳра, духтари зебо маънӣ дод шудааст. саодат ба маънои хушбахтӣ, некбахтӣ, бахт, толеъ омадааст. саодатмоҳ ба маънои моҳи саодатманд, хушбахт, баландиқбол, саодатманд омадааст. сапеда ба маънои равшании пеш аз баромадани офтоб, сапедадам, субҳидам, духтари сафедрӯй, сафедрухсор тафсир ёфтааст. сарвбону ба маънои духтари қоматбаланду мавзун омадааст. сарвимоҳ ба маънои духтари мавзуну зебо ва қоматбаланд тафсир ёфтааст. сарвин ба маънои ба монанди сарв, қоматбаланд, мавзун маънӣ дод шудааст. сарвнисо ба маънои бонуи қоматбаланду мавзун маънӣ дод шудааст. сарвиноз ба маънои карашма, ишва, таннозӣ, ғамза, духтари қоматбаланду карашмадор, пурноз маънӣ дод шудааст. сафаргул ба маънои рухсор, рӯй, чеҳра, зебо маънӣ дод шудааст. сафармоҳ ба маънои духтаре ки дар моҳи сафар таваллуд шудааст тафсир ёфтааст.
забони давлатӣ аз рукнҳои асосии давлатдории миллист, ки дар пойдорӣ ва суботи давлати миллӣ мақому нақши муҳим дорад ва аз ҳамин хотир аст ки мо дар Тоҷикистон забони миллатро ҳастии миллат ва бунёди пояи давлат меҳисобем. ёдгориҳои тамаддуни чандин ҳазорсолаи ориёӣ маҳз ба воситаи забони шево ва пурғановати тоҷикӣ ва қаринаҳои бостониву аҳди миёнаи он то замони мо расида дастраси оламиён гардиданд, ки ин ҳам боиси ифтихори бузурги соҳибон ва ворисони ин тамаддуни кӯҳан ва ҳамзамон масъулияти бузургест дар ҳифзу ҳимояи забони модарӣ. ба ин манзур омӯзиши таъриху тамаддуни ниёгон ва гиромидошти арзишҳои миллӣ аз ҷумлаи тадбирҳое мебошанд, ки пояҳои давлатдории моро таҳким мебахшанд. оре Фарида, ва ҷаҳони муосир ҷаҳони пурпечутоб ва хеле пурҳасос аст. фиреб хӯрдан, фирефта шудан ҳар лаҳза эҳтимол дорад. аз ин рӯ беҳтар он аст, ки мо ворисони ин давлату миллат бо ҳушёриву зиракии сиёсӣ ва бедории миллӣ гӯшае, ки дар ин сайёраи замин миллати моро насиб гаштааст ва мо онро аз меҳри беандоза гӯшае аз биҳишт ном мебарем, обод кунем, сабз нигоҳ дорем, тоҷикистони сарсабз гӯем ва бештар дӯст дорем, ки гуфтаанд дӯст доштани ватан аз гӯшаи имон аст. барномаи субҳро бо орзуи зиндагии поку беолоиши шумо ба поён мерасонем. то боздид. فخر دارم از زمین تا آسمانم تاجیکم، قسمتی من این وطن با جسم و جانم تاجیکم، زندگی و آرمانم قول و عهد تاجیکی، جان به جان با تار و پود و خانمانم تاجیکم، آرزو و هستیم از بحر این کشور بود، با در و دیوار و بام و آشیانم تاجیکم، آزموده خویش را از بحر زین وطن، صد قسم با قلب و با جانی جوانم تاجیکم، این وطن از بحر من شان و شرف بخشیده است، با همه ناموس و ننگ و آرمانم تاجیکم، این وطن از بحر من شان و شرف بخشیده است، با همه ناموس و ننگ و آرمانم تاجیکم. قسمتی 100 ساله بگذشته ها، قصه کن تاریخ را حرفی زبانم تاجیکم، لفظ من این شیوه اجداد و لحنی ملک خیش، شکری مرز و سرزمین ملک و مکانم تاجیکم، هر زمان ارزو سپاسی من به خلق کشورم، یک بود قول و قسم با استخوانم تاجیکم، بحری آبادی کشور تکیه دارم به خلق، شکری فیض دشت و کوه و آب و نانم تاجیکم، هر زمان آرزو سپاسی من به خلق کشورم، یک بود قول و قسم تا استخوانم تاجیکم، این وطن از بحر من شان و شرف بخشیده است، با همه ناموس و ننگ و آرمانم تاجیکم، این وطن از بحر من شان و شرف بخشیده است، با همه
تاجیک است